Assalamu alaikum урматтуу туугандар, аргымактар, буудандар. Биз Нарын районунун Эмгек Дала айылында турган чагыбыз. Ушул айылда ойноп, жыргап, ырдап өстүк. Бизге алгач комуз кармаганда үйрөткөн, комуздун күүсүн сүйлөткөн ушул Нарын районундагы той, салтанат, концерттин көркүн ачкан биздин Төлөбек, кыскасы Төкү айкебиз, Садыбакас атабыздын уулу, биздин эң алгачкы устатыбыз. Сиздерге сонун чыгарманы ырдап берем деп даярданып, комузун колго алып аярланып турган чагы, анда эмесе агайыбыздын чыгармасына кулак төшөйбүз. Баракалла. Altın baştuğun ayaldan Düşüngüngü baka baştuğun er artık Eyvallah. Kızga bergiz kızıl yüzdüğün ay juvan var Atka bergiz alçaktağın etunan var Yolun jaman dosun jolgon ey taştağın Şonu barın tegiz bilip aleu Oy barakallah. Köp yaşaңыз. Жаш çırpıktın bilgenin aysınğanı Biz turmuşta bilgenin aysındaydı Özgölörgö uşağayın ey taratpay Özübüstü bul turmuşta sıylalın ısındaylı Özgölörgö uşağayın ey taratpay Özübüstü bul turmuşta sıylalın ısındaylı Ey barakallah ölbеңiz. Köp yaşaңыз.